fa in pe lon CRC ko san natlang biak in lungrem kan tana hai va in chu ha khop mai ko an rem tran vel me kani tikwan foundation an phum zau to a tikwan khu kan ko san chairman te kan pastor te hei paknga ka te chantei te vai chu ni sabok sia tlang an ha khop mai ang takrem manang imo kan chairman tin an rim don an rim vel me kani hei helai hi hei pan lai lungrem sirvel hi lai hi kan rem chan ani asoin muthei e mang chuma ni hi amin zer kan hlo wangin ti khan khlai tang kwan azola tang hian kan han rem chho don ani a kan lung lak sa hian min dai to mai the min la dai lo deuh mai thei boka kan lung nei sa hian kan dai lo deuh ni pon kan lak bel le anga thal chung hi chuan kan rem zo thei tura kan ngai ni kan lung lak khu a lian thatel tol ko paku an son thau a hau takani nin ti til hlawange va in pe lon CRC ko san natlang te lim tha ani